A zašto crkva ovo, a zašto crkva ono? A zašto se u crkvi dopušta ovako, a zašto se u crkvi radi ovako? Pa imate ono već poslovično. A zašto popovi voze, ili episkopi, ili sveštenici, ili kauđeri voze ovakva auta, zašto, ne znam, razumijem. To je taj duh, znate, sablažnjavanja i osuđivanja. To nije od brige za crkvu. Što kaže jedna naša sestra, pa neko od prijatelja iz tih krugova u kojima se kreće, krenuo nešto o crkvi, znate, zašto vladike ovo, zašto sveštenici ono. A ono onako malo je direktnija i oštrija u reakcijama, a poznajući odlično život tog njenog sagovornika koji nema nikakve veze sa crkvom. I ona ga gleda i prekida i kaže, a je li života ti, što to tebe interesuje? Kakve ti veze sa crkvom imaš? Razumijem? Što se ti baviš tim? Mislim, ne kažem i da treba ili ne treba, a što to tebe interesuje? A vidiš, interesuje. To je svojstvo te bolesti. Tu ima ljudi da se bave i danas, pazite, kad kažemo bave se crkvom, na dubljim nivoima bave se Bogom. Da je on prorok, znao bi koji kakva ga se žena dotiče. To kad kažemo, a zašto crkva ono? To je isto ovo. Idi malo dublje, prevedi to, a zašto Gospod ovako, a zašto ne onako? Isto, preslikano. Znači, ista bolest, iste projave.